hakabiadai bat ka jingtrai kam jong kare ka party ka jongi iong ba hawaj idon kalambut kalambang ndai ka kam kabayad identi kambon sin dai ulambut ulambang ubala barmara biang ya ka jigsai na ka bentaki padba kata ka history dane ka jinga tukana ka bagiton te mentangan khotno ya iba kraw perkat mensong ibadai asistan secretary jong kanong kanreu zon so baba ni kong shop shop sedang aku ampun pau ke songu yo play trekan ra na ka benta ka jinglum lang ka jong uhingi baro hakan ka si na ka benta ka met ka phat ka bakot ka bakhya ya ka jingnang ka jingtep ya ka boy ka bor ya ka long renyeng ka man renyeng khamtam ya ka jingpelong ka jingperman ka jong u ka jingbo bet ka jingbo renti ka jong u ya ka sensyar ka khadar ha ka ka perthai ka bangingiem ngapen paur ko jing songu i syong konor be penyat ya ka program hakanika no haisngi ngapen paur ko jing songu ya i Dr. RP Sani ibari unong aktien jong ka party ngasok men sikat dai banyo bandon lang batpi hakanika singi ngamsem poi modor manganyo ya ni kala namar mencem senam ngadang puluh ya kawe ka kot ka jong pi ngam jupoi modor pat bamenta ka singi nganyo ka song lang batpi hang ni dang mencem senam ru kodong ka kot ka pitho spang ka district council na la bonong ngadi fan jong pi kodong kawe ka kot ru jong ka parliament ka bapi la to lang bat i Dr. Baskam harengam poi modor pa bamenta ka singan yeng hang ni ban ai jingkran ban kentu yepi ban kersan di Dr. Baskam bangin pa ai sepok parlimen mancam senam ngarang puli ya kakot hari mentau senam ngayeng pat hang ni ban kentu yepi ban pa ye Dr. Baskam sepok parlimen mapan paru ko jing sungu ya ki i baba ai babu berbol nanti MDC ikilong kemi kilong pa kirurang ba and to the president of the ad hoc committee VPP from Garo Hills, thank you so much for your time. Thank you so much for being with us here. And even though I might not be able to comprehend your entire speech, but from the chairman's summary, I was able to comprehend a little bit that you're here for clean politics. So thank you so much for your speech. Thank you so much for your time. It's really inspiring and motivating, and we will stand strong together whatever may come. Tiada kali kapor kumpulapin itu yang ada kerteng kejong ada samlah krau perhat dengan mensong ngabat kum asisten secretary jong kamau konro constituency tikublay sibon ya kani kalat kani kalenti ka bapila yang abandon lang bakpi hakani kasni tiya kasing ya lenti ka jong abanwan na silong hakani kasnong ka jong pi ngai i kilum kiwa kiba itenat kiba ipu kiba ipin ngai i ya kasing jerngam jong kalum ngai i ya kasing sngur jong kiwa adot ngai iru ya kasing itenat jong kamay maryang tangba kabab kampen so yang alane kabab kampen wandor kadai kajing bhabriu jong kajing long jong kibriu jong kani kadong bakani katan nasautu bakani kadong katan habang awan nang tay ngai ibon kinong ra ngai idon kilong kemi kilong pa kibadam halaka lengka ban pelut ban minot top ya kakam kajongki ngai i kilong kemi kilong pa ikilong kemi kibakit Kibaba yung lum hadian harengkat kajing kermen nakabantagi khon kikti ngai iru ya kikna school kibanang one school kibadon ya kajing kermen ya kalaway kabapernay nabaki penlot ya kapor kajong ki school bagi kimi kikpahat kibela sitom kirep sitom kisa ya kaslap kasngi kisa yung slap upria wat apren kajing jenjar ki kimi kikpa kidem ban minot hop ban pa ikikhon kikti nakabanta banyo ya kajing lang kajing sta kapenisan na ya nga bagi di gibril jong kani kadong katan bat jong kani kasnong king night scam hakajing tre sitom kumbong kiriurim haunong kendong hi dangla kabado banya kabayo kipenang kipensta kipesa kipetia ikikhon kiktiling baka umsap kabakikijaw baling ba kajing tray sitom kajongki kajing kwasok nang no renang no but ngayo so mga tipro baka niya kadong katan barobor kapaikmat sa kiparti rulog
Namar bakania kadong katahan kangit skam hakan nongrem jong ka parti rulong. Henry nga kwaban kentu ya dipat babayet. Banpet kano ka parti rulong kabayang sisa na kabantaki rulong. Bat kano ka parti rulong kabayang nakabanta kipoy kipoy hap pakidoyong kidopunat kibawan pan kecet ya kaspa kapaw jong kajala kajongi. Nga kwaban keli yapi. Lada ka parti rulom kabadon lang hakata ka sorkar kabalakle kaulang banyak karai lasyem da ka parti ritor hatu kata ka parti rulom kandang day semo ka parti rulom lane kladay no ka parti ritor pagbabaye ka jingjet ka jong pi ka parti rulom day namar papisanya baka nongrem ka bas kamtam jong ka parti rulom kalong banpet yaw rulom Resosi baka parti rulong kibodon na kasorkar menta kilaklet no ya kakyakasyon ya kajinge jong uriulong habang ang kumta balay pijet ya parti rulong namar babi ibam mensua kidang kinangyalam kibaskam kanorem wan ladagi habban yang marway ruki yang halor kanongrem kabaskam kadang kata kawin ke dia tuh hana kiong, bah kata ke senong, udon we udieng ba, ubah he bah, bomla don lap bon telikis nam las pa telikis nam, utau udieng ba atau senong las dang ban temen, bat las dang ban no karta kumanong no kabadang yat kisnam, uni udieng ba kata ke senong, ula ajing tengen ni kibabon kibril kibayatling ba kata ke jaka. Uniu dieng ba ulalong ru ujaka song tait na kabantabon gibril jong kata kasnong habalapoy kata kapor bau tau dieng ulas dang bantemen no kinong song song jong kata kasnong kikili kay kapangidi banle banpenne yaw niu dieng ubagan yaw niu dieng ubala ay jing tingan ubala ay jaka song tait yangi kidon kiril raba kibami kibong ngin no ya katenat bangin penek ban pensa ya katenat kidon gibong ngin kait ikisla namar kikam itenat ngin penek ban pensa ya kesla harre don wiuriu temen ubawan ubat ong dangla ba penek ya kitiet jong uding ba nang bagi tenat ken mi temai bagi selaru kendang la ban mi temai kajengmot kajong akalong pagbabayet hama pikersan ya ka parti rulom pipet ya kithet jong ka parti rulom lal kithet jong ka parti kadang nek scam nem kajengmot ko jong akalong belang ka nongrem jong ka parti rulom kadang nek scam nem ka parti BBP ru kali ka way na ki parti rulom ngamwan hang ne ban penbore pi ban kersan bet ya ka parti ka jongi hande ka parti ka jongi kalong ka parti ka per namar gi kwa ban wanra ya ka sensyar ka khadar kabakhan pera kan kajala kasensya ka khadar ka bakhut lading yong kasensya ka khadar ka bakhut kibreu ki kren gyong kasuk banong kasensya ka khadar ka bakhut ngila ban perta banong ban wanra ya kasensya ka khadar ka bakhut henry ban pentri kam sisa ya kasensya ka khadar ka bakhut kalong ka bajwa ni kubur ban wanra ya kasensya ka khadar ka bakhut kamsuk kumaong kiwei henry kajwat tamba ka parti BBP kan lebe nya ka badai wat la kalong ka bajwat ngin lebe pagbatit menta bipet ya ka jingjia hapo ka jala ka jini khamtam akit hanong kendong ngait samro ka ni snong buon kinong rap kinong rap kibet ho kana yang ana sa than mo kun ro gyong badeng kamarbam kamarti kalakiw kamarbam kamardi kalakiw ukhaw ru lakiw kador kaumpnyang ru kalakiw kador henry balay patte kini kijing kimardat kibangi penmi balay te kam kiw dor haba kini kiwi kimar kimata hayaw hahat kikiw dor balay patte kimardat kibangi kinongrat ni penmi kim kiw dor kinongrat kidon hakajing kabakraw ladang itre kabang itre kajing yo kabaret ngisak nyot ben ngisak kerdam kumbak kerdam kitam hamadam unong rap usyam jenge ngaba umyo ya kayaw kahat kababyang ban pen bande
Ya kimata kibaki kipenmi nakasnong gajongki. Mentabun kiwi parti kiban keren Jepang kita kinongrat kini kibotlom jong kajala. Kajingkeli ka mga kwa pin keli hato kinongrat kidai sisa na em kita kibotlom kumbalong kumbaman menta. Laning isosi banong yo kinongrat kidai tang kimar kimata jongno hakapor election. Kinongrat kajingyo kabaret ngiyong berbuat kinongrat kibatray sitam suaban mi kasngi unongrat ulakhe wadla dadon makna uslap upria unongrat ulet salakabri sa kalengka wadla da setkerang kasngi unongrat usya ya setkerang kasngi ban pendap ban tray sitam ban minat hap ya kakam hanay pause abakilat say yuso pause ya di belibet ot ya katakan jentray sitam gojongki kimla bandi ya kamar gojongki hakador kebabian daga iken kin penang kin penstad ikikun kikti daga iken kin ay di sumar kebabian ikikun kikti baki bayin di basam ladron kam nalor jong kata pat babayit pindapet mentaya kapuli kadangli kahir arsut kumba fik gakwa api mapintu lingba kato ka report kabadang sumi agini kisngi kami galia kade ka baghaddo nagi baghaddo tam hakapuli kadangli lana biong yakar kom puli ka jongki lana biong yakar kom long kom long ki school kan mau kikimiki pa ki tresitam wan apren ka jingyo kabaret don kikimiki pa ki bong ngan thong da kaju kajuti samsnam menrusnam tang manyo ban penang ban penstati ki khon kikti don ki bong kikimiki pa ki bong ngandum phet jan ngandum phet nap thamai ya lade tang manyo ban phet jan school ya ki khon ngandum bambha tang manyo ban phet ban penbiang kot ki khon kikti Henry wat apren kat kani kajing syak sitam jongki kimiki pa wat apren kajing yo kabaren na kamrap ka jongki kirang tres sitam ban penang ban penstat iki khon kikti baban pha iki sa school Henry slosi bala nakata kar kompule ka jongki kam kentiu yaki menginlaban kompit baki waypat ki knap ko laki waypat ki jala Dena mga di kadaw kikimikik pa kido mensim kiyong. And later ban penang ban penstadi kikun kikti. Hagabag haddo kimyo kam kimyo jam. Kan mau begini kilong kimikilong kapa kipet ya kapuli kadang le. Kung kata kajingking ban kiyo na kajindok. Siya kata kajing kambha kajing kambya. Kajing keling akwa ban keli kalong. Lada to ka sarkar ka penskam ya kani ka jingking lani ka nang pentron penban ya kani ka jingking kidan gibong bao kata ka puli ka dangli ka jela ka juni kan no ka her arsot day namar kini kidaw namar kani ka tay tamakan mau bakam day tang ka jela migalia ka bron jinge kiwi ki jela kidan ya kiju ki jinge kuma gujarat ru kidan ya ki jinge ki besaliam ka jela migalia handai ka don syakpat ban yunujor ba ka jela migalia haba kay her ka puli dangle kay ka banja yaki khon kikti ki jongi ki hemmen ki para ki jongi baka pateng benreu ka banwan lar kimyo ya kata ka puli ka dangle ka babyang lar ka school ka biki syong kimyo ya kata ka school ka babyang kay ka banja yaki kay ka banja ya kata ka pateng benreu ka banwan pagbabayat ka syong happy banray mantala na pet saya kot kakya namar bladuk lupa namar bakimla bandi kimarat ki jongki ya kador go biang namar bakidon kita ki bakjetno ya kajing tresitom ka jongki nalor ba kata ka puli dang le kambiang kanang her arsok kanang mikisnam sa kata takot kakya ru kambiang ngajuang ya kania barbor baka sorkar ka keren ya kata ka roy kapar tambangay iu banang roy tunang roy ubapar tu nang par Mantala day yakajaka sumar katkom kasi EG report ki hospital sarkar ki duna henreu pulai do 90% ki dawai ha ki hospital sarkar yo piong kakna cepenot pisuan ban balan kami laladay kandai ka report dong kami pipi
Kani kandai ke report jong no kani ke CAG report bang bagi hospital sarkar kiduna dawai hindre pulai do inyo pun 100%. Pindalet mapina ki hospital sarkar. Let bat mat bat syam dalade. Lalu doktor wahai pi banong to tiet ikini ki dawai pindal syam dawai nak to hospital sarkar ki ong kim don dawai ki haban tiet masyaba. Nalor bala dok lupan nalor bakata kamrat ko jongki kim semalaban de kador kebabiang. Manta balik apa civil hospital, manta banong balik doktor ustad doktor ukwa ban sumar Henry ki machine kim don, X-ray ro don, CT scan ro don hadin le sabar. Kaiken kajing mentoy. Manta kajing duna babon hakalyang kakot kakya. Hang ni ken juang ukasi. Lada sang rujie lada yang ro tengko. Kakamriang rungem la bandia kador kababiang kapuli kadang liru kanang hiar arsut sa kakot kakhiaru kanang hiar arsut sa kaiken bangini banle dehang ni ken ubadok ubarangli dehang ni ken unong rap umop no agata kajing penbiet jeng kilay sansnam hang ni ken kinwan ban penbiet bakin ketik ru nabasmi Kinwan sabi kita kibril ke benong mapidong kam baikot namar kajing yo jong pi kaduna tuan simno daga baikot ban ajing kersan no yaki namar adik jaga hospital sarkar kimbiang jaga sumar ki haban let ki hospital private bat anda ka bil ka kiyo sa penang sakendau don lat hablet ban pan ban krong na kinong mikmat ban dalak krong la syate syakum bala penlong meraw no yang abat yapi Dehang niken Banyamla panpai syakadiang lanis syakaman Syakmat lanis sadir Pagbabayit habang akran niya ginigijing kibaka dong katahan kasyam Ngamot panong balan pijit ya ka BPP Kani kajing kan suja no hakasimit kasising Ngemwan ya pi ban syukular tok ya pi Harangi kular ya pi Bangin tray sitam baminot hop ban bo yung pagba Kajing jong pagba hakmat Kabipipi kamlong persya ya kita masalek nan ngaru ngadang day usam lah ngemlong persya ya kita masalek nan Henry lada pikhap no silyang kakmat pipenlong ya kita masa kibahe pipenlot ya kita pisar ki klor nam kata masa kibahe Henry PA pat ya ki hospital pipen biang ya ki dawai ya ki hospital sarkar pipen biang ya kapuli kadang le ka eken ka banja Dehang ni ken bupat ba usam janjar unong kendang ulenyar uperta sano ken pai kumong anong biang sisisian ngemlong persya ya kita masa hendak ngilong persya lada pipet silang kemat pikardam yung padok ubarangli kumo pikardam ya kitam pimpen biang ya kajaka sumar pimpen biang ya kapuli dangle nama pia pelat ya kapor kajong pitang hakita masa Pagbabayit, hakabakhado mano ba janjar, habakhado day ubadok ubarangli, ubayimbat ya kanila jing janjar. Pagbabayit, kumahong ya pila nagawan ka BPP, ngem laban kular ya pibanong, baladawan mangisimit, sisngin penjano ya kanila jing Herangin yad, hakalanti ka ba day? Ladang kumta, ladang ngamot panwan siya sa umdang. Henry ngalet pan daga lenti balik sa jirang. Larang penhaircut bang penhairung anong pois sa umdang. Na makalentiyat kalabak lalo pa ban pois sa jirang. Kajemot kajong agalong. Laga kalentiyat kajong ibakatong kabanging ibo kaya day. Kanong don jing yung ibangin wala bangila. But banwanra ya kasensya kakadar kabakut babanbo yung pagba hakmat. Ngakwaruban pensaya pikindiat pagba bay. Kidan kajing kenok, kidan kajing kentok mantabang bawa ke parti BPP. Kaya ke parti kabadok, ni kubur. Namara bakom ke parti kajong ngimla ban penbiang suki ya pi kamu penbiang kiwaipat. Ngimla ban Aisyah ban Aidot kamu penbiang kiwaipat. Ngimla ban ai bai kali kamu ai kiwaipat. Hoy ngide ke parti kabadok ni nomla ban lan. Handai pai babayet kanong rem kajing kalong kanong rem kabaskem. Kidan kibakentok kiong. Oh, ke parti BPP ke penbiet yung pagba ke krong no pagba. Henry yung pagba ukwa ban senyang manote bala ban kang.
lada unong rap, lada unong belah, lada kinong dedukan siya, kiwan bansin yang kiong, kanya kadi kajingyo kajongi, lada kadai shipho lani arpho, lada kadai ni shispa arspa kajingyo jongi kadi kabaret, kapenpau, bangakwa bandon bentalang, hakani kajingya lenti jong parti. Wasau tamula, makin pet tangi kani kajingyo senyang sa BPP, hamaki klat banpet, ya kajingyo senyang sa NPP. Mentapin dapat, katong ka ICI report, yo piong biang aga kena japunod balan ngakran katong ka jungtep kidang kisimen plan kibadonit san paulak lai pusan lak sa parti NPP balikim kwa bangkanya kata kidang ki kontraktor kibadonit alpusan san paulak saukulor sa NPP balikim kranya kata pagbabayan na kwa pinsoto ya kanikandiak ladaw pagba usanyang sa BPP ling baka sipaw arpaw ka BPP katray nakabenta upat ba hanay ka NPP baka sorkar laradon basanyang yaka hado sanpaw lak hado lay pusan lak ka party NPP kahaban tray tang nakabenta kikato kaningot pindapet kisiman plan hapo Giant Hills wala ginong song lani kibriw na katay kadong kathan kilong persya ya kata kasiman plan na mabagakta ya kamay maryang kasorkar kanumnut panong namar kayo yung senyang ubenhay basan tolak barbalay pusanlak sa party pagbabayit ladangingi hapan ay suki yapi ladangingi hapan ay syaban ay dot yapi ladangingi hapan ay baykali yapi ken nga hapan ya kran biki kontraktor bahe laning haban keren bagi company bahe laning haban keren bagi brew ki bodon ya kaspa ya kapo ban penbiang pisah yang ni kenang bingila ban penbiang ya pi pagbabayit ngakwa ban kentu ya pi hangin hang kene kendak kan mau balakha yang ni sini kaperpai ling baka jar kesiar jong kakne ling bau sembai runai usopet uksai jong pa kan mau bagi semlawan cang ni kaperpai bangin de takdo ya lade bangin de ya kabot ka jong aba ka jong pi kan mau ko mau ya pi kan penbet kan ketek rumah basmit kan wan banterwa kan pet taka pisa ya pi namar babalay kini giwi ki party ki basiw ya pi taka pisa ki penbiang lot ya pi nadong sadong don ki baiting kaya ki anda kila job kajun kili kalong hatu kin tray nakabenta jongpi lani kin tray nakabenta kito kibabaiting kaya ki kaparti BPP dan manu-manuru babaiting ka din upat ba ubakwa barsenyang kaparti BPP din mga takadaw kan tray nakabenta upat ba nakabenta ki kato kanimot ki barsenyang sa kaparti NPP lani sa kasorkar kumbalong kumaman menta pagbabayit hawa pitap ya kabot ka jongpi ngakwa apin soto kung magambit ho kana yang amantan hang ni kiong ba kata ka mau sunod constituency ka bakjet bisa baha ka for election ladawan unu kertong menyekun ya election hakani kadong kathan barbor habban kelikat nuklur bidon kanu kaspa bidon menswa sepo mau kero constituency gijuang lara bidon nya kaspa let sepo kero batit yupat ba kung matit ketung pagbabayit kapati BPP kampay japi tangkum ki brang tangkum ki masih kampay japi tangkum ki siar tangkum ki han bantiet japi nakisbay rupa banyo ya kating kersan pagbabayit lala pidino ya kabut ka jong pi pimde tanya ladi hame pidiru ya kapateng benreu kabanwan ngajuang berbor ngajuyot ho ya kanina kana badon kata kawi ka snong halorlum kadon ya kaway katalong tang kata katalong kabaay ka kapasngor baka bakhot nakabantaban di siyam kata kasnong Henry kata kapor lawan uway uhes pa ubong to ay ngang pitno mga ya kani katalong namaruwi pakipat ba dong kata kasnong kidong kampisa bakiwan nakayeng kabadok kabakerno uwang ngan pitno mga ya kani katalong baksim no fi ya kani kapisa nakabenta vila ban penongkam haye kipat ba kila klumar ki ang kumno ken ngindi ya kani katalong Henry John pa kipat ba ki baong nakabenta ka menta kajinong kam ka menta ngindi no ya kani katalong kanang mangila banyo ya kapisa ban pendak ban penbiang
Handai ka pisa ka pikiyo na kata ka jingge ka tulong kane tanggung masitayo artayo. Handai hadin kato kanisnam utaw briu utaw hespa ubatit ya kata ka tulong uker say narno ya kata ka tulong makinong song ya kata ka snong kimsim na laso ban penong kami ya kata ka tulong lada ka kami ya ka ruki haban sutit kalaya ko Dili makani ka daw pay pa bayit ngakwa ya tiyo pinsoko ha pide ka buot ko jong pi kung mga juang barbara na pide ka buot ko jong pi kalau mo pide ya ka tulong lada ka pateng penriu banwan kan sliang daga 18 ID yaki nama ta ka daw maong yaki ka jengkersan ko jong pi lada pide no ya ka buot ko jong pi pimde tang ya ka sibot ko jong pi pideru ya ka tay ka pateng penriu ka banwan lada ka pateng benrio ka banwan kan keli amay apa balay ka ni ka puli kadang li ka hiyar arsot kumni balay ka jaka sumar sukher ka hiyar arsot kumni daga iken ngin juba hato ngin juba ong day namar bangila deno ya kalaway ka jongpi lani ngin juba panginong ngilayang scam treng walar kalong ka bajuat ngilayang scam namar ngim sim lakhayan is ka partay bangin de ya kabut ko jongi Mantagi ni gawi-gawi ke parti kisang banyak kelumar. Oh, benda ay pisaru. Upay ba usimbet ta makabud ay bet sa upra. Kelumar. Mantalas dang manpenangkan sa social media banyalam baklayo upay ba. Upay ba bayit nakwa ban kentuyo pi. Masko ba to yang scam. Wan nom di katika pateng kabanwan. Hamba tu yang scam malah kanong rim kenang baka pateng benriu banwan kan ay kajiro kanam baka burom yapi mensua perpadang yang ibabu berbol gedeng gibong babu berbol kano ulaban yo kabut ulaban yo tang sanspa namar maum don pisa hari kakum kajingtep kajonga baka niya kadong katahan kadang don yang kita gibril kipadang kwa ya kasensar kakadar kabukut ibabu berbol iyo kumbasan hajar duna kabut akan di MDC election kabladak Bakpay babay Nangat scam baka niya kadong katahan kadang don niya katakajingitit lang baka niya ka LP election kapadang one man taru nginyo biyang ya kajingjok na kanila constituency pay babay kibriw hagin kipor kibladap kiken po yung Dr. Ricky kiyong Dr. Ricky unile ayu sa parliament Unong day na majulik tasot, henry ulit ng katamaw kiyo. Henry uni orang ba ulayang scam, bat ulayatay at herya kimak kijura, jong kajalan. Nga juang barbar po Dr. Ricky uday ukentem ukenjay, bat utiw patay kubot, na marhado mantaman ne, wanda ilalit daw ng nega partay, na kubor ka jong ika ng patay hadukat kinikismi. Pagbabayit, kadang nga nila po ka na kabadya hagaway na ki-college kabadon hapo silong kata ka college kakhot subhay Dr. Ricky na kabanta ka program kadongki kilapan kre na dong syadong kaparking ru kilabo kaparking kabahe ba ngamal kidang muddur bagyong Bakong malong aki por bralet KMP kidon escort kakali banak khmat kawai kakali ke banadian kawai kidon kipulet ki banak play jengkang kidon kipulet ki ban escort kata ka college kadang perkhat bakang long baik kumta tinamar kata kilabo ya kata ka parking space ka bahe ba Henry Pausi utaw MP lanur umwan kimi kata kali bahe lanur Pausi ki utaw Dr. Ricky ubanya da kasukuti baluan marway harta ke program barok kisayong ngit barok kisayong ngan bakumnuken kan UMP unum don yung security bakamnuken kan UMP unum don yung ki escort kumujulong ki por ki bamenswa pay babayit mentakis sang banyaro Dr. Ricky bakumi Dr. Ricky tenginum yoso haka persen Henry kinong kumni Dr. Ricky itu ubha palat Tambaw Dr. Batskam to umba kumabhaw Dr. Ricky. Kinong bao kajinglong jong Dr. Batskam kay perbak lapak na kajinglong jong Dr. Ricky. Ngihapan kubur. Ngamong mo Dr. Batskam udi mo bahatam. Ngamong mo Dr. Batskam udi mo statam.
Ngam kwa ban len ban jela. Henry ngala ban ong bo doktor baskem ude baskem tam kanong rim na kiway pat ki kertong. Pi kilong kemi kilong pa ki bodong khun ki bodong kti. Lalu bidon shipong wat ki khun. Hatu shipong wat ki khun kila ban don nya kaju kajinglong. Lalu day makna armot ki khun senrap wat ki khun senrap kenum don nya kaju kajinglong. Te kumno pilaban ong bo doktor baskem don nya kajinglong kumbalong u doktor Riki. Ngatep wa pendawat keleng kari ke pertai penumlap kum doktor ki penumlap kum doktor baskem penumlap kum doktor RP Sani penumlap namar batang we ubre ulaban dan tangi gawe ke jinglong nama kata kadao pai ba baye hawa pijit tujit halo kanong rem ngangat penting kena ya pi bo doktor baskem ulaban per ke jinglong no doktor Riki Handai kawai kabangan penting kena ya pi kelong bahkan nongrem kejong ki kam ya per iwe ni iwe pat nama kadi ke nongrem jong kapati banwan ra ya ka sencha ka khadar ka bakhut hakali ka dong kathan kejongi hada hakali ka jela kejongi kham tame hakali ka dong kathan pai ba mai ngikwa banwan ra ya ka sencha ka khadar ka bakhut nang banyo ban men toy lang om tang uwe om tang ar handai kum kaim lang kasalang nginyo ka jeng men toy lang kentang yawai haban penkut kumusamla ngakwa ban kentu ya hiru ki pra samla ban sobha ban ai ka jing kersan ya ka parti ka jongi megin yo ban pha biang saya weipan ukertong jong ka parti ka jongi ban beteng ya ki kam jongi doktor Riki kan mau baka nam ka burom jong kani ka dong ka than jong ka jela ka jongi ka bangijit Yau nong mi khmat khalam kapisa kam simkot ta ki sau kenro jong ka jela hari ka poi wat se ki wei pat ki jela ban wat ki wei pat kiri bakumno ngila ban job di election khalam kapisa kumang ya pi ngem wan ban penbet ya pi kila bandan ki banong baol ladawan mangingin penrong bayak tin khasi ya khnet ka bapra kindan ki banong kumta Handrai ngan keren penting kenapa ya pi baka parti ka jongi kam kular ya pi bala ngi job mangi bangin penrong baik ya ka khasi khnet ka bapra nginum kular ya pi kumta kiwai ki kular ban penrong ya ka khasi khnet ka bapra la bon telikisnam bat mentaru ki kular ya pi ka NPP kiwai ki parti kila ban kular ya pi bala ngi job ngin penrong ya ka khasi khnet ka bapra pitek balai ki kular Kikular nama kitab baki kinram. Ladaram nangkam le lada kular le kular kayu pai ba andre ngi bajob kai. Magi bajob kai. Lada ngi job bangate pangin job. Lada ngem la ban perlu ngi khtin khasi khnet ka bapra. Da kai ngi nai subab supai ma. Nama kata kata ngong pingem kular. Hane kai ka bangi kular ya phi kalang bangin trai sitam ngin minot hak bag ngin trai borba ban perlu ngi khtin khasi hak khnet ka bapra. Baka kamram jong pi kamdei ban penrung tap kamdei taman penrung yang ketin kasih kena kapra kibon kiwe kimat kijura pindah pet yutong yong menta utrai muluk usjaudut hame kidon kita ki high level ki bayaj bet ban khaye yutong yong ngi long persa la ka jingti do yong kadai tang ka menta ki high level Ngiyong baka jingti do yung lada ka di banlong nakabenta baro bala di bakhang nakabenta baro pagbabaye kakamrang ko yung MP kamlong tamban kren na po parlemen hanray wat sa bar parlemen kaya ka mapipile i Dr. Riki ikindo union minister baper nakabenta ka jing jong kadong kathan majong kajat banrew ka jongi Kentang yawai sa sisin, hau hijet ya ka parti rulung, kan mau ban jet ki parti rulung ki badon ya ki tet ki baskam. Bat kum ka parti ni dongkam ya ka jing kesan jong piu pat ba. Ka sorkar wat mut baka sorkar ka tiang Iba Ardan. Iba Ardan lalong MLA lapon telikisnam. Henry ka sorkar ka tiang yung pat ba uba kersan yung Iba Ardan ba ka parti BPP. Dari kata ka jingtiang ka jongki, lada ay pisar upay pa usimbet kabut ay supra. Lada ay bay kaliru uwan meeting bet kabut ay supra. Don teng lagi bang, habalit belat ya badeng inlek kumdo ke. Kabut te supra. Don kinong kamay kali hapulo bay kendo utko sigyong meeting tingim yo banwan. Namang ihapan pendapan penbiang ilay yang kasam. Kabut te supra.
kay ka basautan ka mo tau ba lay wong la phi peniang sayo na Narendra Modi la ne Rahul Gandhi ru ka vote te hau pra khulai shbon khulai shajar mo khulai shbon khau prakhat mensong rayu khau prakhat wasisha ubra ban kan shbon ki ai ki jing mentoi ban la kan turu ya ki nong thapot khamtam ki pai ba dong ki nong shong ki ba pher bakin paikmat syaka party DPP banyo ya ka jingjob kapapura kublai shibun kau prakhat na kabenta kene ka jingkan jumpi mentangan khotno ya i Dr. Elpis Rani ubadai spokesperson jongka